sıkıntıya varacak Bakman camiye giriyorum Cuma'nın hatırı cemherku daha teşkilini karakterin yani karakter ne benziyor çünkü Allah Teala ayette kelimeler bize ya eyyühellezine amenu yuti'ullaha ve yuti'ur rasule ve ulul emri minkum fe in tenaza'tum fi şey'in farudduhu ilallahi ve rasulihi in kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir zalike hayrun ve ahsenu tevila. Peşiş hebu dinekayı emin bidir. Yek şey kuver bira ve tabat virde gerek insani yaşlı dünyadaki tipren 45 sal beri bir memleketi de şeyh hebun, seyyid hebun, alim hebun, kanaat önderi hebun, rusbi hebun, muhtar hebun, mazne gülda hebun, mazne bajare me hebun, hatta nime bxebera vatkir, emtev serverind bun, naberameda akubet hebu, biratiye hebu, mezhebu dinekayı hastke, mekimeta hebu dinekayı dizayı. Jiroja, kume pişta feda va alma, va seydaya, va şeyha, va mürşida, va seyida, va ruspiya, باور کش خدای خواهد خوازیم قبول کن، خوازیم قبول نکن به ادبی تک حضور و تواده روش بروش ام رزیل بون سری مکته برمه چونکی بنابامده تا عرف، تا عادت، تا ادب، تا اخلاق نما مزن کیه، بچوک کیه بنابامده ابشتی هانکایی نما از این سر یا bölgamem xəbərdar qısa çünki əmin qarpızı ki ya dünya sergel yaz xəbəridir sergel yabini jibabu qalada tişte misakiriye gündeki kadimi bir şeref bu ziyaret bu haskirin bu biratiye bu jehebu dinekayı ve hürmeta habidir geli biraya belki iro bine evka insan bire toplum, şeyh, mallar, seyyid, alim, devletler, komutan, terbiye ederine belki sibe ev fırsata hanekayı çeynebe. Em duhazı herkes akli khobde seri ve zaruke khore, khorte khore, pireke khore, herkes piye khobçine ber ve jibona khodeş hafif. Yaba o şabu dinekayı hasb ken ve Xuday ji wehsib ke, em ê jî ji wehsib ke, devlet jî mecbûr e ji wehsib ke, dünya jî mecbûr e ji wehsib ke. Allahümme ighfir li ümmeti Muhammedin ya Rabbel alemin. Allahümme ensurna ala a'daina. Allahümme ensuril İslam vel muslimin. Allahümme a'azzil İslam vel muslimin. Allahümme a'azz ummera'el muslimin. اللهم أذل الشرك والمشركين